U prvom dijelu jutarnjeg programa imali smo priliku da vidimo prilog kolege Jovana Đorđa o javnoj ustanovi Muzeji i galerije Nikšić, koja je organizovala promociju monografije Ilija Šobajić između istorijskog i mitskog autora Luke Đukanovića, slikara i kustosa, a on je jutros sa nama u studiju. Luka, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, naši gledalci su jutros imali priliku da vide na koji način je organizovano to predavanje, odnosno promocija dvojezične monografije. Možete li vi nešto reći više o tome? Mogu. Prije nego što kažem koju riječ o Nikšićkoj promociji, treba naglasiti da je knjiga najprije promovisana u Beogradu, u kući legata Petra Lubarde, iako je prvobitan plan bio da se, što je logično, upravo krene od Nikšića, jer je to grad za koji je Ilija Šobajić bio jako vezan, koji je bio česta tema u njegovom umjetničkom djelovanju, ali iz nekih tehničkih razloga kasnije se s izradom knjige već je bila zakazana promocija u Beogradu. Morali smo da promijenimo aranžman, tako da promocija koja je bila u gradskoj kući je druga po redu, za koju zaista moram reći da je organizovana odlično, prošla u najboljem redu. Pored direktorice muzeja, gospođe Vesna Todorović, dizajnera knjige Davida Delibašića i moje malenkosti, o knjizi je govorila istoričarka umjetnosti Ljeljana Karadžić, koja je imala ovako vrlo analitičan pristup, ukazala je na neke osobenosti stilske, književne, naučne, za koje ja kao sam autor nisam bio svjestan, tako da me iznenadilo tako pozitivna reakcija na knjigu. Mislim, znao sam toliko da je knjiga dobra, ali bio sam zatečen na neki način i hvala im do neba, zaista. Rekli smo dvojezična monografija na našem jeziku i na engleskom, je tako? Za one ljude koji ne znaju puno porodice Šobajića, a malo ih je u Nikšiću, možda to ova mlađa generacija, možete li nas malo upoznati o životu Ilije Šobajića? U kratkim crtama, naravno, jer nemamo toliko vremena. Da. Mogu, naravno. Ilija Šobajić je sigurno jedan od najboljih crtača u crnogorskoj istoriji i likovne umjetnosti. On je rođen 1876. godine u Danilovgradu, školovao se u Nikšiću, u Kotoru, zatim u Beogradu. I u Beogradu će sklopiti prijateljstvo sa dr. Jovanom Jovanovićem Zmajem, još kao gimnazijalac. U to vrijeme Ilija još nije bio siguran hoće li se profilisati kao pjesnik ili kao likovni stvarovac, i Zmaj je bio taj koji ga je najviše uputio da se bavi likovnom umjetnošću i preporučio ga je jednom prilikom kada je knjaz Nikola Petrović boravio u Beogradu, da mu se pomogne da se školuje u inostranstvu, i iste te godine, mislim 1896. knjaz Nikola mu odobrava stipendiju, najprije na Bečkoj, zatim na Parijskoj likovnoj akademiji. Jedno vrijeme će boraviti na Minhenskoj akademiji, gdje je usavršavao proces izrade grafika. 1905. godine se vraća u Crnu Goru, gdje se pored umjetničkog djelovanja bavi i pedagoškim radom u Bogoslavskoj učiteljskoj školi, u Cetinskoj gimnaziji, na Đevojačkom institutu. Pored crtanja bio je profesor francuskog i njemačkog jezika, zaista svrstana ličnost, veliki intelektualac, erudita i poliglota. Nakon Prvog svjetskog rata nastanit će se u Beogradu, gdje će predavati u umjetničkoj školi, se tada zvala, i tu će proći velika imena naše umjetnosti, Petar Lubarda, Jovan Zonjić, Milan Božović i tako dalje. Svoju retrospektivnu izložbu će imati u Beogradu 1926. godine, o kojoj je tadašnja likovna kritika bila vrlo pozitivno orijentisana. Umro je u Beogradu 1953. godine, a godinu dana kasnije njegovi zemlji i ostati su premješteni u Nikšiću. Te godine
i organizovana bila izložba jedna u Nikšiću u njegovu čast. Ono što je interesantno, makar meni, naravno, su dva podatka da je bio daltonista i da je kreator nacrta prvog crnogorskog novca, 1910. godine. Perpera, je li tako? Pa ne samo 1910. je bila ta jubilarna edicija. Poštanskih maraka, izvinjavam se. Proglašenje Crne Gore za kraljevinu Ilija, što je tačno za novac, ali on je uradio sve edicije crnogorskog novca. A 1910. izvinjavam se poštanske markice, je li tako? Ako se ne varam, za tu jubilarnu... To su jubilarna edicija, a uradio je nacrt za sve emisije novca, dakle, od 1906. godine, ako se ne varam, završeno sa 1915. i novčanice i kovanice Perper. Evo vidimo, na osnovu podatak kojim raspolažete, koliko je vremena bilo potrebno da prikupite sve te podatke? Možda nekih 1,5 dana, ako se ne varam, na to okvir. Odakle ste sve preuzimali materijal? Iz arhiva u Nikšiću, Cetinjskom arhivu, Nacionalnoj biblioteci na Cetinju, zatim srećom digitalizovani su mnogi arhivi, recimo Parijske likovne akademije. Stupio sam u kontakt sa arhivom Bečke likovne akademije, koji su bili vrlo korektni prema meni, pomogli su mi mnogo da sklopim jednu slagalicu o liku Ilije Šobajića. Bili su ovako vrlo bitan putokaz kako dalje da razvijam cijelu priču. A koji se sve radovi nalaze u monografiji? Ja sam se potrudio da predstavim, da kažem, suštinu njegovog stvaralaštva, ali u svojoj kompleksnosti i raznovrsnosti. Doduše, on nije bio, to nije u smislu nekom, da kažem, stilske raznovrsnosti, više sa te tematske strane. Tu su i portreti, i aktovi, i likovna hronika, ti narodni tipovi, zatim scene iz Gorskog vijenca, dizajnerska njegova rješenja, tako da cilj mi je bio da razložim njegovo stvaralaštvo na sve one komponente koje su meni kao autoru bile interesantne, za koje sam smatrao da zaslužuju analitičan tretman. Da li će monografija biti dostupna za prodaju, ako jeste, gdje mogu svi zainteresovani nabaviti? Nažalost, trenutno u knjižarama nemamo, da radimo na tome. Knjiga se može naći u javnoj ustanovi Muzeja i galerije Nikšić, to je trg Žaka Petrovića broj 1. To je to. Ali možemo reći da ova monografija doprinosi, još da kažemo tome, izučavanju samog Ilije Šobajića, naravno, i utiče na samo istraživanje čitave porodice Šobajić, koji su ključnu ulogu imali... Nekim drugim istraživačima može biti dobra smjernica, ljudima uopšte od struke koji se bave ili umjetnicima, ili teoretičarima, istoričarima umjetnosti, kojima su u fokusu stvaroci druge polovine 19. i početka 20. vijeka. Evo, Luka, za kraj da vas pitamo, promocija je održana u Beogradu i u Nikšiću, da li će još negdje biti promocija? Biće svakako u Podgorici, na Cetinju i ja mislim u Herceg Novom. Moguće da će doći do nekih promjena u tim aranžmanima, ali to je ono što znam za sve. Luka, hvala vam puno što ste bili gost ovog jutra. Hvala vam. Svako dobro.